Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyoka jadi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sedang pendengar dakwah yang ulun pemulia, Allah subhanahu wa ta'ala mantang geberi kepada getanyo dua boh nikmat, yang dua boh nikmatnyo hanjet tapekan harus tapunyo, yang teh nikmatnya nikmat iman dan nikmat Islam. Juga Allah mantang geberi kepada getanyo kesehatan, pajan baru muyum kesehatan. Dikala anak mata getanyo kaseput, inan baru muyum kesehatan yang Allah beri. Pajan baru muyum kaki getanyo kapatah, wate saat kapatah kaki inan baru muyum nikmat Allah. Pajan baru muyum telinga yang Allah beri. Dikala getanyo kaklok, wate saah di azan imlasah, hayya 'alas salah, takun bak promo Allah ikhole promo putra la suadzan berakon wate suadzan dalam puho ini inan baru muyum nikmat Allah. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mentang geberi kepada getanyo kesempatan. Alhamdulillah, dengan kesempatan yang Allah beri bak malamnyo, Ummi Long dapat duduk di sini. Kadangkala berakon di saah golom tajak keno na bengeh-bengeh di getanyo ngan tetangga gara-gara itik getanyo itu bak lut. Tapi dengan tajak kena kata kem-kem nyempat nino yuknya. Alhamdulillah pada abu-abu lut. Kadangkala wate tacok gelawa ruh tak gelawa apa mamplam ruh kenang bak ulai tengah getuk urang. Maka bak wate nyantruk bak uronyo getanyo kadapat talakai maah. Alhamdulillah dengan kesempatan yang Allah beri. Maka jaga mak yang metuah kesehatan getanyo. Jaga kesempatan getanyo. Maka tamlakai bak Allah sehatnya buruh dalam ibadah. Juga Allah mantang geberi kepada getanyo lahilah Nabi yang getanyo idam-idamkan. Walau getanyo mak hantam pernah taduk dengan Rasulullah, walau getanyo abi hantam pernah bercanda tawa dengan Rasulullah, tapi pak babah getanyo sabi-sabi walau di menasah, walau di masjid, walau bak balai bud, walau bak perkantoran, sabi-sabi bak babah getanyo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dengan berkat lahir Nabi kena diaduh hurung dunia Allah, maka diikutlah dua poh nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Juga sabi-sabi getanyo melake ba Allah, tanyo mengade ba Allah, berkeputruk kepada Nabi getanyo yang raya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, sahabat, ulama mutaqaddimin,
dan ulama-ulama yang muktabar dan ulama-ulama yang mentengna di atas hurung dunia Allah. Kata-kata takzim wal ikraman yang terhormat kepada gure getanyo bersama abadi tamlake ba Allah bersehat, berberkat umur, berberkat rezeki dan beserta keluarga. Kata-kata takzim wal ikraman yang terhormat kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di dayah yang kamu cintanya. Kata-kata takzim wal ikraman yang terhormat kepada gure-gure yang ineng yang semubut bak dayahnya. Kata-kata takzim wal ikraman yang terhormat kepada bapak gesi yang melangkuti ji di dalam kampung. Hai mak, nyo ke pak gesi dro mak beli bengeh-bengeh ke pak gesi. Bek dikala kita nyo wate truk peng BLT tagaya megak-gak dengan pak gesi. Nyan wate truk peng BLT kirim di Jokowi nyan ka pak gesi. Nyan ka urinang. Nah pak gesi lagi nya urinang ino. Malung mohon pak dro mak. Dro dengan pak gesi dengan operator kampung begat. Karena berkat urang nyan ke tanyo makmu uronyo. Bila hana pak gesi dalam kampung, maka kampungnya bersih lagi utunya kena racun. Kata ta'zim wal ikraman kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya alhamdulillah tamlake ba Allah acara gitanyo pak malamnya bergerida oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mak bak malamnya segolong panjang tak pegahaba mak malamnya pupuh tawa dakwah. Ni jawab habai tinggi-tinggi igop. Iro ni du ina ni long long dong ino ni jawab kok mangat tak jawab sagai. Pupuh tawa dakwah. Posa ni du. Ilong han, long pak wo ju atu. Duduk ro ju. Mak yang metuah malamnya lagi tanya tak peringati Isra dan Mi. Kedua. Yang kena berarti malamnya berarti hana lompah ke dengar dakwah. Maulud golom Isra Mi'raj dengan baju kuih panena ke pegah. Pu yang tak pegah malamnya memperingati Isra Mi'raj. Kata tu malamnya kita tak peringati Maulid Maulid Nabi. Na kata so Nabi. Tonan Nabi Muhammad. Nyane bak babah ketanya orangnya saya cinta kepada Nabi. Nan Nabi hana daruso. Kini kalian maklum tanyang bak nek drone. Artis yang paling hayu orangnya Sonan. Sonan. Yainang Sonan artis yang paling hayu orangnya. Dewi Persi ipegah. Ingobor Dewi Persi patah panggung. Pakan tinggal bak ngobor enam sembo Dewi Persi. Inan tinggal ni. Haina nan Nabi Muhammad paduk boh yang kata yang kagak depu. Bet tinggi tanya berhebat umat Nabi Muhammad. Paduk boh yang kagak depu nan Nabi Muhammad. Nyo siat le abi-abi long kan umi le siat. Tabak wanyo entuk wanyo hana tengen wanyan hana pah dia. Nanti kalian jula ka mangat ka tengen wanyan. Ka nan Nabi Muhammad paduk boh yang katruk badro ne. Kali ku purno. Sabo Sonan. Kan itu tau? Muhammad. Na perle katu solom. Dengar begot. Nan Nabi Muhammad yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad, yang keleta Putalib, yang keleta Taha katomat je pegah, yang keleta Taha, yang keput Yasin, yang saboh tu pernah Nabi Muhammad dilakap dengan Abu Qasim.
Abu Qasim. Man itanyang le urang tungku betul nyan nan Nabi Muhammad. Nyokon nan Nabi Muhammad nyan hana selawut. Cini kalan buno wate saah segolom tungku kena di atas mimbar. Ibadah dikon le protokol kepada tungku selawut kaji kena di atas mimbar. Itanyo lalo ngan kacang. Itanyo anak-anak mit lalo tungku idum yang tutuh gentut inalang kawan. Watanya itu kena inan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedah mendum getanyo tam selawut kepada Nabi getanyo bedah. Nah yang lalu getanyo watai tada inan menghayal. Watanya itakaju sallallahu ala Muhammad. Duduk balik bak ujung. Sallallahu ala Yaqub. Nyan kibanda Saud. Sallallahu ala Yaqub. Na cocok. Hana cocok. Kesosi cocok ke Nabi Muhammad. Ataupun kenyan bak azan. Bunuh bak semayang insya. Gebedah tungku bila gadan. Itanyo lalo tunggu semayang ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyo maklum tentang Tuhan Ali. Duduk hana tate tengah balik. Asyhadu anna Yaqub. Cocok. Kesal si cocok ke Nabi Muhammad. Nyanyo lagi nyan urang azan. Go bedah pak geci go podep Honda. Go pakat tungku set deh tungku truk kono melasa. Urang azan ara jenila ke grup belah di. Icok le ketua pemuda tungku itampa lang kulah kedirat. Ubeno ku koraya pakan ke Yakub kazan. Pakan hanaco azan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah digelar ma Abu Qasim. Pernah pakan ikun Abu Qasim dikarenakan nabinya gubuh nan ane Nabi paduk draw. 7 nyo sikun mendumba. 1 2 3 anak-anak Nabi. Ya, nah kan yang pertama itu Qasim. Makanya Nabi Muhammad pernah gelakap dengan Abu Qasim nan anak gegeboh. Mak yang metuah abi yang berbahagia. Tanyo mak yang metuah. Pakan uronyo tajak keno. Pakan getanyo abu uronyo tatim tiak dengar dakwah. Karena getanyo syukur kepada Allah. Syukur itu terbagi kepada 2. Yang pertama syukur dengan lidah. Kibantungku syukur dengan lidah. Alhamdulillah. Getanyo hai mak yang metuah berkat lahir Nabi. Getanyo uronyo kanayum. Ditna yumurinang uronyo. Na yang diumurinang 20 ju. Na ngan urinang 20 manyam uronyo. Pakan karena drone kagebihar yum le Allah Ta'ala. Nah uronyo yang 2 juta. Nah awak inang daerah-daerah je. Awak pelagut draw bak bineh jalan. Nyan 2 juta yum tagai. Tapi alhamdulillah lagi tanyo bet tak pegat draw tu model lagi nyan. Karena pakon tanyo jaga uri inangnya adalah mutiara. Tanyo ya inang bet ya linggak draw uronyo bak jalan. Uronyo cinikalan abi-abilun. Lam media uronyo cinikalan. Awai lalo kamu tuha cini kalon. Lalo itibit radio tungku cok radio culok na. Nyan babak pesta apa duk nyan. Itungku dengan baju hubu na. Nyan tungku imum itungku imum grok.
topi grup-grup dah. Ya. Lalu kamu jamun tungku nyan dengan radio. Lalu lom kamu ya inang janda bolong. Putai kun janda bo. Nyan hantah rumah. Nyo apabila hana janda bolongnya. Kamu tungku jak wate wo dakwah tungku. Mu piuh daerah-daerah kurkuh ide. Nauru mukat bungong, rata bungong, mentanya nyan pu bungong pak, nyan tungku janda hana bolong lian. Ibegah. Pokoknya kabeh janda mendumnya hana le janda yan. Nyan bungong lalu. Na yang hambih long fikir, truk urineng jak bak bineh krung yak mita bungong. Ane-ane gerhet lam krung hana geteh bak bungong yan. Nyan gucok bungong gupuo kena. Nyambal le kita nyo tunggu, lalu kita nyo. Hati-hati mak. Lalu kita nyo wahubut dunia. Apabila kita nyo lalu ngan piasan dunia, maka akan hilanglah ubina amalan-amalan kita nyo. Contoh, musuh le kita nyo iadan imlasah. Kita nyo manteng lalu ngan siram-siram bungong. Nyan ubina amalan drone akan hilang. Maka alhamdulillah berkat lahir Nabi drone uronyo payah nekun bak babah drone. Alhamdulillah. Hai mak, tanyo urang inang. Segolom lahir Nabi hanayum. Pakon apabila lahir urinang, icok urinang nyon irham bak tembok. Apabila lahir urinang tungku, icok motor giling ipuek lama di atas motor giling igidam. Pakon karena urang inangnya leboh tempat permainan. Yang pertama dapur, yang kedua sumur, yang ketiga kasur. Ikut lewat jahiliyah. Apabila uri inangnya sabe-sabe di atas kasur, akan lahir tungku generasi-generasi nyo akan ipu punuh dunianyo. Maka awak jahiliyah tungku lahir uri inang ipo. Maka tanyo mak yang mertua, syukur alhamdulillah. Maka tanyo mak beraya-raya khauri maulud. Orang inang luar biasa fahala apabila getem khauri maulud. Cina kalan abu. Orang inang dua uro kena maulud nyan kasiap. Cina kalan hanu patih. Nyan orang inang dua uro tu kena maulud gecok je kertas si on. Cok kertas si on getulis lada 2 on. Saka 1/2 kilo. Bawang merah si on. Breh saboh sak. Manok saboh. Itik belati saboh. Manok tinggi-tinggi saboh. Ikah nak keturi manok tinggi-tinggi. Hana keturi manok potong. Manok potong cina kalan watan ni jauh patai. Watan tatakun padu iu manok potongnya 25,000. Watan tarik ngah ni rod iu baik Honda manok potongnya. Hai peluang. Ci manok kampung baik sud padu iu manok kampungnya 150,000. Baik tarik ngah ni pam. Awak mekat manok kolor-kolor hati me sud baik le manok. Nyan leh tulis mandum ke hei tik lako ke abang tengah lalu dengan manok sia mai pak ikut bajetan perut kalau getong jaga perut mukru meno pakai ilu nyota fikir si urang kaya padahal lagi Cina blobing hi abang gubedah lako kejak lako ada apa sayang. Nyan pu ya. Yang kenyan bang hai belanja siat. Adik kahe. Cuba lele. Oi, kenyo bagian bawah hanggudem kajak kaju. Hai, kau berangkat dengan sini mentang. Sini je siap belanja je. Pastilah kau sini hai tem je. Nya, kak kerja ada. Teruk kenan. Ni. Nak belanja ronyo. Hai tajak tak belum manok medua abah mantang. Kaku jak bak lako abang tahun dah sihat bang itinyo ilako epat kena bah inda tu Honda John di Honda Johnan hana knepot anak bate ku culok watai ku pudep Honda kak mah helikot pegangan tangan baki ingkani pap langsung jak ke dia matang
Truk kenan bawa parkir, ikut lewat parkir. Kak, kedih. Nyai kak ni kak siap. Ikak mah kenang baju warna kuning. Jelebab warna kuning. Lepnya warna kuning. Behel warna kuning. Tilap henci panjang mana gedang. Yang hambih tak fikir tungku imum. Natah saboh, tah cik. Nyan lam tah cik nyan bakung dalam. Nyan segolom nyan najak bak kaca piul Honda gop le. Kak mah siat le beh. Siat. Goplung gedang bak kaca piul gop. Pegat jelebab. Nah. Lenyan bedah lah jak kenan. Wate truk kenan bak pathai. Gekun bak urung mekat. Naga kalan bawang. Dek, tak kertas sabah. Ha ni. Cok kertas, wate cok kertas. Go pop je bak bawang, sinuk-nuk go pilih bawang. Go cok bawang sinuk go pilih sinuk go pilih bawang. Duduk gejuk bak urung mekat citimang. Wate saah kaki timang, tujuh on kalau terus sikelo, bolom. Lehnyan katrok pedu wat tanyan. Naga kalon bebe raya iPad. Puikun boh tomat. Nyo lagak tat go plung bak boh tomat. Getanyang, bu tomatnya tomat Aceh, tomat Medan. Medan bekak. Truk nyan to plastik sabo. Lehnyan buat saah go pilih boh tomatnya getanyang. Dek, barang barunya dek yo. Nyo kak saknyo bantru. Ikutnya pergi lagi urung mekat kok jate meong. Nah model lagi nyan. Nyan urineng belanja, urineng kok jai fahala. Uragam cukup beda alam. Uragam gu cari ju kertah bat tanyo cini kalan hai mak toh kena kertah. Gejak je kenan bak urung mekat. Hai. Nyompat ubena yang katulih bak kertahnyo kabuh mandum ati ke kuje kopi bak begedenyan, kuole kuje kopi bekali kabuh. Nak kadiga gegerentak urung mekat. Awak mekat ii cebi inang. God pak ikun. Nyai kalan badan ubi raya, God pak. Ibuh lewatnya. Nyai maka urineng luar biasa. Hai mak yang metuah. Bek ya ni. Walau drone uronyo kalih nusi sabah manuknya Allah akan gubalah ke drone singa. Walau uronyo tanyo kalih tasi sabah itik-itiknya akan gubalah oleh Allah. Tapi nit lam ati berikhlas. Pernah kejadian pada masa Nabi Musa. Tidro sabah keluarga sebatang kara. Cukup berat gasin. Dina gasin, hana lumo, hana kameng, hana itangin. Nyamban gasing tatat. Tiba-tiba tengah malam dua. Abang, tanyo cukup berat gasin abang. Nanuturi Nabi Musa. Hai kuturi. Jak saat bak Musa pegah. Yum lake bak Allah tanyo bekaya. Bedahlah sidro lako. Berangkat kenan bak Nabi Musa, truk bak Nabi Musa. Assalamualaikum. Gusul di Nabi Musa. Waalaikumsalam. Musa, kamu nyo cukup sedih Musa. Permohlong cuma sikret ijazah. Kamu wate semayang mutut hingga ke sepol lu permoh semayang lung payah muthom ide. Musa mendoa ke lung tiat Musa kamu berkaya. God. Go bedah Nabi Musa gejak ba Allah. Ya Allah, hamba drone ya Allah pernah ijak bak lung ya Allah. Ilake baklung ilake mohon bak drone nabi kekayaan ko pajadi ji cukup berat ka sengsara go pegah le Allah Musa pegah siat bak hamba lunyan cuma lungbi siton kepada ji God go balik Nabi Musa jak bak pemuda nyan buno wahai para pemuda nyolong pegah bak gata Allah akan gubri kepada gata kekayaan tapi cuma siton go pilih Allah siut li anak mudanya. Hai Musa, beilian siton ke bila Allah. Dua uro mentang lum cukup berat tenang lum. Maka hana trip kemudian urang nyan bunuh gebi kekayaan li Allah. Tumbuh kaya, bak wate kakaya dikeun le promo abang. Tanyo na tingat na abang. Brokon tanyo persih cukup berat gasin tu. Beilian tanyo pajuh ijatrong hana. Man kibancara istri lun. Ubena harta kekayaan getanyo uronyo. Cok pegat rumah getanyo uronyo. Kakuh bak watenyan icok ilako peng. Ihoi utuh lam bahasa getanyo iblo sumen ipegat bangunan tungku. 7 boh bangunan ipegat le anak muda nyan tungku. Bak wate kaluh ipegat bangunan.
ubena anak-anak yatim tungku lam nangronyan tungku ibu sapat mandum pertama lam saboh tempat yang ipegat bunonyan nyan punuh dengan anak-anak yatim dodoi kele promoh bang uronyo ubena janda-janda uronyo ya hanala kole bang setot mandum maka perintahkan tungku ya setot ubena janda-janda pertama tungku lam kedua bak tempat yang kedua bak watenyan tungku ubena uri-ineng yang gasin-gasin ya setot tamang lah bak tempat yang kelhe maka ubena urung tuha-tuha musapat mandum kenan punuh mantujuh boh tungku tempat yang kamanyan punuh bak watenyan Nabi Musa gejak bak Allah bak wate katruk gejak bak Allah ya Allah kiban ya Allah nyo katruk lagi permintaan bunuh ji ilake cuma sidhun bak watenyan Allah gejawab bak Nabi Musa Musa long male long ngan hambanyan lun malen lun ngan hambanyan pakan malen ya Allah lung cuma saboh lung bikeji saboh kameng lung juk keji tapi uronyo ji 7 boh pintu akan ipesenang urang lain dengan berkat kekayaan yang lung bikeji ji 7 dro urang akan ipesenang dalam gampungnya maka han kutari nikmat yang nabaji maka mak yang mutuah abi yang berbahagia syukur alhamdulillah getanyo harta yang kali ketitip oleh Allah nyo jaga begot hartanyo singa akan getanyang oleh Allah dikala getanyo wate taeh singa di alam barzah hanaso yang kena pengon maka tidak akan tergeser telapak kaki sebelum Allah menanyakan kepada kita ke manakah pergunakan harta kita ho tanik jak bak wate talup dalam kubu hai mak sidro tinan lako yang ganteng tinggal dalam dunia moto dan mewah tinggal dalam dunia gede tingkat tinggal dalam dunia istri dan cantik tinggal dalam dunia hiasan tak pakai siploh manyam tinggal dalam dunia mandum tinggal dalam dunia bak watanyan getanyan hai manyet harta yang kalau kutitip bakah ho kaju ya Allah harta lon ya Allah lon pernah lon belum manuk ya Allah lon perayu uro lahir Nabi bak watanyan getanyo akan senang mak yang mutuah bak watanyan getanyo lom tanyo agak-agak tanyo urang syik lon getanyo harta yang kalau kan lombi ho kami lon pergunakan bak jalan drone maka alhamdulillah getanyo akan selamat bak wate ka selamat getanyo singa getanyo akan giyak cok le nabi getanyo iaitu Nabi Muhammad maka luar biasa ni kalau mak getanyo maka tat beda tat urang agam belanja ngan urang inang belanja maka urinang hai mak yang mutuah belele nume bu mulut kono buno uda ubale nale nume abati nale gume buronya pu manok gume pu manok tinggi-tinggi pu manok baik Malay cina Jawa pu manok tinggi-tinggi pu manok je mana kampung tapi alhamdulillah luar biasa ikamo beno wate pajuh bu ide beno luar biasa udeng pinai pati-pati lampingan boh itik pina beno dumpuna beno alhamdulillah pakan karena cinta kepada Nabi wate saah ka cinta kepada Nabi getanyo mandum tatim kubut pakan karena getanyo tak syukur dengan berkat lahir Nabi hai mak yang mutuah abi yang berbahagia getanyo uronyo cinikalan semenjak getanyo dari jamun sampai truk onohat na perbedaan atau hana cinikalan na pohana Cina jawab baik malai-malai tu malamnya cara pegahabat bertanya tanya jawab long tanya bak drone jawab tapi drone ben tanya bak long aku jawab orang agam Cina kalan beda tat dunia uronyo ngan awai-awai Cina kalan uronyo anak-anak darah uronyo cakap tuha kahinya kan aning SMP uronyo cukup tua-tua hika pakan aning SMP uronyo pakai celak pakai min up
Hai. Retak wakah hana payah pakai celak ke dia. Walau hana pakai celak hit tarihi ke ke. Hai tungku makin aku pakai celak. Makan hana pakai itron bombing ke ke. Oronyo anak-anak SMP ubeno kabuh lip tungku. Cok lip no Boh lip. Nah. Hai tungku maklum nak pakai lip sit. Makan hana pakai lip lagi motor beko bibi. Maka tanya hana payah-payah hatanyan gede. Nah yang model uronyo. Urinang apalagi uronyo kaduh pak media-media TikTok ikelewaknya. Lam TikTok nyan tungku luar biasa anak darah-darah uronyo. Tapi kan anak darah kampungnya, daerah kampung gop. Nyanduk tungku cok HP saboh. Wate saah kai peduk HP, Arab peduk HP. Cok jelebab saboh. Ya secret cok jelebab. Nyo tungku menggoyang-goyang ubi raya. Yang lonton anak-anaknya generasi-generasinya tunggu ingat anak darah sini tak pedih yang bukan pada mahramnya 70 ribeton getanyo akan taih lam nuraka Allah beilean tanuk pegah tanuk pedih dro toronyo batik tok tanyo ibu-ibu nyempat tengah tarum bro iku rumah na jalan kebiasaan tanyo ron bro jelebab ana wate tahu wate tungku imu mate lewat gak minta ikupi tungku kalau gaya burung tujuh itu nyambi raya tungku matat nyabebe lagi tembok rom bro hinan ada melagak tad hom nyo nyambi raya nyan sini no peduh 70 ribeton dro ne man kiban sit tungku top lah nyan top nyan urinang cini kalan lamuronyo pangisi tapi nyo kan ke perumahan dro ni baik nak bikin tu kau hidron kau promohon kon dan kon urinang ino contoh urinang Amerika ini kini kalian urinang uronyo tungku media uronyo yang berat tak lalu katanya tungku hana tak hedro tu orang-orang jahiliah uronyo akan itamang kena ipu hancur katanya persih lagi urung tagun bu nanti lagi urung tagun bu hai masak bu uronyo pat bak akhir katanya bak bineh masa abu telefon kan menan ke awak jahiliah tungku iserang-serang horot ijak generasi ubeno tak kalon uronyo cini kalon bak rumah ikula tungku nyohana guru-guru agama uronyo bak rumah ikula maka uronyan tungku akan delete tungku ino bak rumah ikulanyo hanjut le belajar agama pakan ne ipurno ata-ata awaknya cini kalon han pati wate saah tamang lokal anak-anak masuk ke lokal wate truk konan tungku retak-retak ubeno hanai tu puroi pu yang tak perno lagut watenya ni ketamong ibu-ibu tungku nyamban ni pegon happy birthday to you nyamban nyo putra nyo atahin dui perno kana tu hana terasa maka tu anak utanyo raya tungku napu tak let napu tajuk babut hana jut pakon ka awai ipulup media gop maka tanyo mak kontrol jak baru mau kula si godong bak bineh pagi putra ku penuh le gure opo happy you nya menansit ketanya uronyo ka contoh bak TV uronyo contoh luar biasa berkan wate ku penuh le ulama-ulama katanya kan menan wate saah lahir anak katanya kan menan wate saah tak hakikah anak katanya tapi dikala anak katanya wate katruk thon nyan pegat ulang tahun wate saah pegat ulang tahun cini kalan oronyo pakai papan bunga cok papan bunga nyan sewa 2 juta lenyan pegat pelaminan tungku 1,5 juta lenyan tet lile lagenyo lenyan dang keluarga pak wah pak nek kati kak mah mandung kak danginan anak-anak manduminan wate nyan pegat ina yo happy birthday to you happy birthday to you putra gekun kanu tuyul gekun happy birthday tuyul makalah he anaknya singa jut ku pancuri tuyul bena peng le kampung jih cu mandu pakon bak mai berkan tuyul gelah maka begat-gat hai mak yang mutuah katanya tapi didikan ke anak nyo putra yang terpulup ilup yo maka ibu-ibu wate saah katanya cini kalan wate getanyo anak getanyo lako-lako dikala perumoh drone mengandung put bulun
Nyan perumuh dro nuput bulun cini kalan. Halo mantang dengar pohana. Nyo cini kalan lako-lako. Bek hana tu melako gop melako dia. Tapi kalau kau ini lako daerah gop. Nyan perumuh dro ni di kana-kana 5 bulan hamil. Tanyo lako-lako bedah plung berbagah-bagah ju. Isteri lon perumah tanyo tengah hidup mana nya perumah tanyo tengah hidup no perut beraya ka. Tanyo lako bedah jak laju. Wate saat tajak bak perut perumah bi ilmu. Tiban tabi ilmu takun. Ane assalamualaikum. Nyan pe nak preh waalaikumsalam dijawab ana payah preh. Ane ayah jak bak gatan ben nak preh pubut ni ya nak payah ben nak jawab. Ana ayah jak purno padu-padu boh pucuk bak gatan nak be. Hana payah yakun kot. Duda bak watenyan ijak ana cikun ne nyo bak pu promo idra ne promo ne thon ju ben kan kot. Muno ne pegat dra ne juan. Ne itanyo lako bak pu promo ju wa. Ya takho muno ne cikun ne Allah. Bayak presod Allah aja nak payah nak kunju Allah Muhammad Rasul nyan kajun nak ber singah ayah pernolom bedah dra nu jak bak kedai kopi nyan pasti perumah dra ni jak lom singah ijak perumah bak kedai kopi tungku ikun abang atau beklam lom abang itu lingon hai kaila ke tau beklam lom padahal lampum nyan nyuruh lako-lako model lagi yang luar biasa. Apalagi perumah tanyo lako tanyo tungku nyan aning-aning retak ubeno wate saah raya tungku hana payah ta purno iturut bak mak contoh lu pegah. Oronyo mesti lako dro ni di saah hana gejak umlasah ge adzan ke dro gi rumah Allahu akbar Allahu akbar nyan lako yang naigo. Masalah kau yang hanai go kita Allahu akbar Allahu akbar. Lako yang muda-muda watai kata Allahu akbar Allahu akbar. Di perumahan bong ka leh gadan lelako leh nyan gecok tika musala cini kala apabila lako na ilmu perumahan na ilmu tengkuah irumuh ke semayang dikala haik kejak kena melasah dikala haik kejak kena tunggu gecok di kamu salah geleng kudro ke sikret lehnyan geleng ke perumuh ke sikret dua ke semayang na aning si saboh mentang kecil mentai pelung dikala bak watanya ke bedah lako kejak bak perumuh ke keleng be patah de bang lompat bak malong pobot de bak mal tengah-tengah semayang bang tunggu kalau perumah tunggu sembahyang bedah perumah tunggu kenan dikala wate saah ka lako ke kamat Allahu akbar sampai la ilaha illallah dang lako ke imam tunggu na senang ni lako mak dang imam ni jawab beraya na senang lako dro na geda imam. Nah, alhamdulillah. Nyonya lako ni. Cin jangan ke segala. Nah. Kakuh lako tungku dang imum. Gekom bak permoh durukkan saf darapat. Lehnya lako tungku takbir Allahu akbar. Permoh likun Allahu akbar. Getakat Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladdallin itu oleh permoh amin Allahu akbar aning tengku tengah iplung-plung tengku lenyan rab ijak ikalan ateriya kapalom ayah ke lagi motor bekuhi ke lenyan iplung ikalan bak mak kapalo mak ke lagi motor tenghi ke cocok dua igong uku mendua ke yan na ta perno lenyan lih iplung anak tengku ijak samping yah dang-dang sipak-sipak ke yah menua hitam trong
Lehnya ijak sampai mai rukuk sujud dia laki waktu perut tanya le tu motor le tiji ya watanya hidup sampai mai tarik mano kan nan na ta purno rukuk sujud kana na ta purno rukuk sujud kana na pakan lam ibadah di kalan tanya mak yang mertua maka raya anaknya singa anaknya akan mulia hai tumpang keing dikala takun ba anak jak but maka uronyo hai tungku-tungku yang mertua salah didik katanya pakan retak-retak abu ya mudawali pakan uronyo retak-retak abu kutakrung pakan uronyo retak-retak abu mudi tungku urin syik guwate gedidik tungku gutoh tata krama getanyang ba ulama-ulama itanyong salah didik uronyo padahal gu pegah umur 7 tahun tak pernah kudro timak madrasah yang pertama itu adalah orang tua pernah kedua le yau bubut nyan fahala penuh bagi kita yo tak pernah tahai anu ne bedah kena cikunyo dah dekat ba kamai ba kakun pa dekat gua gule pam tak poh tiga kum baga anu kun kedua ne pakon nyan ajar ju nyan fahala luar biasa gebi kedua ne bila kita nyo hanajut baru tak juk udayah nyo bat tungku-tungku ronyo wate saah kata juk bat tungku kasip kita nyo umur 7 tahun tungku wate katro umur 10 tahun anak kita nyo nyan sistem militer pegak tiga kiban sistem militer dikala anak ronyo hai tem jabut ma long hang tem jabut malamnya lemah budak cak coy jakrong cok baje jabut nah ron lagi nah nyono pegat ba umur 10 tahun insya-Allah lagi sistem tentera pegat tiga bek pelah bek ne pelah kan ba menal dia hai ilong hai pejabut mak menanya bedah cok jakrong bedah cok ketat jabut ya nyan ba umur 10 tahun itanyokan orangnya baru tapat sana ba umur 15 tahun itu panggai retak SMA orangnya ka bedah cok jakrong ke jabut jak ro ni ya maka cibi contoh-contoh pakan urungnya malam urungnya tengku ba umur 7 tahun nyan go pebut kedra di rumah ba umur 10 tahun nyan go bi didikan lagi didikan tentera umaksa bacuat nyan ba maka urungnya tengku lam dayah-dayah abati ho ni lam dayah-dayah urungnya mak yang mertua wate kamu bi didikan lam dayah-dayah nyan bacut cukup nyan baik bengeh ni nyan tingah anak dronyo kamu cukup tingah anak dron ni tengah wate karayo tingah beoyak kerja luar ji kokoh kanyo bagi Cina kala numpa daerah matang tu anak pesantren kokoh pakan kali ku pernah le abati no cara koh batak gecok juragom rap gekoh tingah wate ku bedah nek kamu hai kakoh bubak tak ceak icok juragom pernah tinggal di atas bati purno ronyan dibancok dari no jule arab ikoh kena lagi helum gue bedah gure-gure lain gue pernah lom cara koh yang kedua kamu yang muda-muda mentang-mentang kerak-kerak badan ni wate nai pegat kesalahan anak tanya abati kali gue koh model muno bedah gure-gure lain gue cok dari ke sampai tok likut arab kena tinggal wate koh tanya yang tua-tua koh lah nyo cara yang paling mangan arab ikoh linyan arab pakan kali cara yang kedua pakan uronyo kamu idayah semano anu pakan uronyo lam dayah semano tinggal anak getanyo tungku dikala watena penyakit lepi wada penyakit belakiknya hanale kai cun pakan tak pernah kena idayah uronyo yang perancur anak tungku tok gara-gara mak uronyo han patih no patih habis yang perancur ni orangnya tok gara-gara tanyo ya bak masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bak masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani le Syekhnya kok jaya anak murid ke puluhan ribu anak murid bak watenya nasidra urung bak binih pagi pak idang ni na wali murid gak jo anak bak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani le Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dino anak murid gecoi sabah gelah bak watenya gebi kanak murid gebi makanan di saah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani go pajuh makanan sabe-sabe ge senyum ke anak murid ge
Saat gaap de Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gepaap kanuk murid. Di saat gaap gepaap kanuk murid. Tiba-tiba nah sidra wali murid tungku ge kontrol rajinillah ge jengu. Nyamban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ge pegat ke santri lagi gibi umpun miau. Duduk ge wo gejak bak jalan. Hai. Kono kajak ilai putrana. Nah kaya jo anak kono bak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, hai, nyo ku pegah bak kata, kacau anak aku. Kacau anak aku, pakan lagi yan. Hai, bunuh ku kalan rat jendela rumah kok nyan. Anak kah ku pegat lagi miong. Bu yang kali hambih ku pajau ina ke seleng ka anak kah. Bedah ya cok, bedah tanya omah. Hai, ike ku ajuk bak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bujut ku lama anak lon. Long uronyo kaya tupah lam langgop bi Syekh Abdul Qadir. Go pegat anak kaya orangnya. Bedah ron jak bak abati. Terus bak abati nampak dak abati dengar dia. Abati! Nyo kabeh kabati orangnya. Kabeh kabati bibit. Nyan model-model talik jakrung. Nyan itanyo tungkukan model menan. Jatuh balai gureh tengah sebut fa'ala yafilu fa'alan fahuwa fa'ilun. Goi tigam. Salam tan sepudan. Jukunan trun. Hai wadon dong. Katrun. Hai wadon dong. Katrun. Hai wadon. Katrun. Hai wadon. Tun magahan. Getok getun. Beli kajak berino. Na jelah dah no. Katrun ku puo tungku di tengah perjalanan getanyang bak ane. Ika beli kajak berino nak dia. Lon ilung perle jak but bak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beli kajak lainan. Boka. Putra pernah kali ku pernah oleh Syekh kah sampai kah orangnya. Kadu inan sampai kah tinggal ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cikun. Sifat yang wajib Allah padu. 20 yang ni kala. Cimak. Dah 20. Yang ni. Kan kali ada yang anak kajut 20. Ada yang bak mak home. Pertama putra. Wujud bagah ju 1 2 3. Bakah. Sampai mutakal luar biasa. Tayang lom banu darah. Sifat 20 terbagi kepada 4 ini kala nanu bak abadi. Yang pertama putra. Hai pewujud. Sifat 20 terbagi kepada Yang pertama nafsiyah, kedua, ketiga, keempat. Luar biasa. Nani kalian narugo naje ubut ane babati. Hana bak sifat nafsi pada ubah hitamang. Bak sifat nafsi pada ubah hitamang. Paduk putra wujud icung balai bak sifat nafsi pada ubah hitamang. Lara adu. Pada ubah. Yuk tenda je. Pak Syik pasti je. Kau Pak Syik udah kena tayang malam ni. Pibang Pak Syik. Dia jawab. Nyojun jawab serta ribel lebih pilih. Pak Syik je ke. Kah hai mak cendeng. Sifat 20 terbagi kepada Yang pertama sifat nafsiyah. Yang kedua sifat sal. Yang kedua sifat mak. Yang keempat sifat maknawi. Bak sifat nafsi itamang sabah si. Bak sifat nafsi salbi itamang pada uap. Panel limong. Pada uap. Kapalo kaput lom. InsyaAllah pasti jud kan? Jud kan? Jud. Takoh bak sekali. Kakak dikala bak watanyan hai mak yang mutuah. Jud ijawab lehana. Jud ijawab lehana bak watanyan. Getanyang lah. Sonan Muhammad. Muhammad ayah. Paduk dronan Nabi Muhammad. Pertama Muhammad ayah. Yang kedua Ahmad. Yang kedua Taha. Yang keempat Yasin. Ya Allah. Jarang gokah ni. Bedah ni. Jak baksud. Bak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Getari anak gejuk gejak bak abati. Abati. Long lonjuk bak drone lom abati.
Gusul le Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bawa tenyan. Anak drone kagetup ilmu oleh Allah ba ulung Tuhan. Ho tani juk lo. Tho yang perlah anak. Padahal anak getanyo hai mak tengah mangat ibut. Ikamo hidayah ku pegah le gurai malam. Anak di kala gata nak bagah jut duk i samping gurai nak bagah itren. Ikamo mak merupah-rupah duk i samping gurai. Anak di kala gata watesa i gurai hana habis gejep bermerupah-rupah bak watenyan ikamo hidayah ku takrung hai mak yang mutuah. Abu kuta pernah gejep i bak watenyan laki idin bak abu kuta. Abu nubi inyan ke kedih kamu 20 draw tungku beok truk tabah tetep dah gelah paju. Pakan berkat ilmu yang nak ba abu idron. Makai draw ni watesah nebut di atas gurai orangnya. I gurai deh ironi no watesah ketanya katan tak tahu. Ketanya putranya hanampum. Hai. Lebih god ketanya tajak but lebih god bangai dibandingkan carong. Okey hang petih tungku lebih god bangai tajak but bandingkan cara. Ha. Nyo bangai tajak but tanyo merasa draw tu bangai tete murno. Wate saah kata tete murno getanyo handsome. Handsome bong. Cina kala nuronyo draw cukup carang ino badaya. Cukup berat carang tu. Nyan di kala wate hanajut tu. Ha, kau pegah ke dah kau wolom. Tabi si ai. Kai hilom. Ya kan? Maka urang curi urang carang-carang tungku hana trip hidayah. Yang bangai-bangai tungku kok bagah je. Abu Kuta Krung tungku pernah ke cerita. Abu Kuta watebut tungku ba abon jamun. Nyan wate kenan di atas balai yang but perte Abu Panton but. Nyan watebut Abu Langkawe but bak saboh balai. Abu di Kuta wate sah geduk dia di samping abon tengut kerog. Mata tepit tapi hati hana tepit. Dikala gusurah le abu tungku Abu Langkawe gusimak cukup berat gusimak. Bak wate kali gusitop gutanyang bak Abu Langkawe. Ho ke Langkawe ci jawab hana tupu abu. Gutanyang nyak kuta ci jawab siat. Kakak jawab watenyan Abu di Kuta Krung tungku nyana keberkahan ilmu Abu Kuta. Bak watenyan barih terafai. Surah terafai. Tahu mandu gukul le abun yang kakalan sinyak kuta tengut tapi baris-baris tapai makna-makna surah-surah jut kau waktu beli wakah. Tapi putra yang gumat le abu kuta cuma tipu sagai takzim kepada gure. Ya ni kan. Apabila kita tanyo takzim kepada gure, tanyo akan mendapat 4 keberkahan gebi oleh Allah. Yang pertama putra, tanyo yang pertama nak berkah gure te hai mak. Bercinta do nak gure. Oh na tikatan cinta tunggu meno. Adik-adik lon nak berkah gure getanyo. Nak tingat gure kepada getanyo. Nyan getanyo mak bercinta kepada gurenya. Mesti abati semua bud. Ni bedah draw ni mak nak jak ba abati baik meno. Abati I love you kan menan cinta abati. Yang kata hoplung abati yang payah plung macam motor ke deh. Masu rinang do sabah balenyo. Abati tengah kejak na mandung keun. Abati I love you kan menan makna cinta. Makna cinta mendoa ke gure. Leh na semayang nu melake mak ya Allah. Nabi ke gure lon ya Allah berberkah umur. Nabi ya Allah ke gure lon berberkat rezeki. Apalagi tanya mendoa ke gure anu. Ya Allah Nabi ke gure anak lon beek ke begajar anak lon. Ya Allah, Nabi ke anak ke gure anak lon berberkat umur. Beek ke mengajar anak lon, wujud anak lon. Rabbi habli minas salihin. Anak-anak yang saleh, anak-anak yang megah dalam agama. Hai mak. Walau uronyo ketanya hai mak hana tamu doa kepada gure. Tapi gurenyo so yang berdoa. So yang berdoa. Yang pertama ungkut-ungkut yang lam laut. Yang kedua ubena para malaikat go berdoa kepada gure. Tujuan tanyo berdoa mak kepada gure supaya getanyo mengikat hati kepada gure. Wate sah getanyo kamu ikat hati maka inanlah getanyo mendapat keberkahan daripada pada gure. Pernah saboh cerita kadingo. Sidro inna ataina. Katruk nanan inna ataina no.
si inna ataina tungku urang idiot tengah ngak peraka roi babah nyan inna ataina bak watenyan lesinna ataina tinggal bak saboh dayah lagi yo bak wate ka tinggal bak saboh dayah anak gure sakit contohlah tapu anak abati contoh sakit mesti contoh tam leke bek betat jo contoh abati diat dikala bak watenyan gohoy ubena gure mandum wahai gure-gure lon mandum bedah jak kono siat long uronyo perlengan gata bedah jak gure-gure mandum tungku truk kunan dikala bak wate truk si inna ataina yang tinggi nyan buno pijak ji truk kunan ibadah si inna ataina ijak kanan ijih nai mei saja ni sabo nai mei tirai jak jebi groi ni nyo inna ataina tengah ijak jebi bismillahirrahmanirrahim kaku dikala bak watenyan inai tanah kata menggekul le gure wahai anak muridku wahai guru-guruku semua long uronyo long lake tulung bak gata siat andek long sakit anak gure sakit gure jak bak dukun mentang hai bek aja bak dukun uronyo kulake kesempatan bawa dro ke ya sitrat sidro nabi yaitu Nabi Khidir itu le gure-gure pat serta Nabi Khidir unahan han tadi me itu le inna ataina gure julung ya setat mentang Nabi Khidir betuikah inna ataina katem setat Nabi Khidir siap gure demi anak drone berpulih gure long rela long korbankan walau long jipoh bak jalan walau long dikoh taku long siap untuk anak gure berpulih nyamban taat dan cinta kepada gure kakuh bak watenyan gekun bak inna ataina bila gata betul tanuk jak tanuk Nabi Khidirnya tamang dalam rumah akan lunjuk perbekalan kepada gata bedah inna ataina ngan tinggi tamang dalam bak wate truk kanan gejuk tuk peng tungku gejuk boh uang gejuk berh bacut lenyan segala macam lenyan lake idin bak wate kena lake idin getanyang bak gure sebelum langkah long bot gure long yang setat Nabi Khidir long tanyang bak gure rida kelong dengan doa drone gure God pat tanda Nabi Khidirnya inna ataina dikala gata wate tanek ja inna ataina takalan Nabi Khidir nyan ge pakai baju putih Nabi Khidir nyan ge pakai surban putih bak wate nyan asai warna putih nyangkeh nyan Nabi Khidir nyan menteng tanda gure nalom tanda yang kedua inna ataina dikala gata tanuk merempak Nabi Khidir tanda Nabi Khidir hana tulung jaronyo oh menan gure kaku siap gure berangkatlah inna ataina tungku bak saboh tempat dikala truk bak saboh tempat tungku melewati saboh gle melewati saboh krung dikala wate saah melewati saboh krung nyan tungku dikala ente sidra urang pakai baju putih bak wate truk baju putih inna ataina diplung yang mutuah bak wate diplung nyan rebah kenang anak bate tungku ilup kaye bak wate nyan su tungku bak bineh inna ataina ho kanik jak ikalan le inna ataina pathu inna ataina ho kanik jak ikalan le sinai tapathu baikalan le inna ataina rupanya tulang kubu tu urulang kubu hai pakan nomor surah ayat inna ataina long uronyo perle merempak ngan gata cukup trip kai long ko preh gata inna ataina long uronyo tengah kusepot le Allah lam kubu uronyo long lake mohon ho kan ja inna ataina long akan long ja merempak Nabi Khidir patat gekon long uronyo kun ja bak Nabi Khidir nyo inna ataina long tengah gepoh le malaikat tak mulai tayum lake siat bak Nabi Khidir long bek gepoh le di tino God nyo na tinggal kubuh God berangkat inna ataina tungku di tengah perjalanan jaklom dikala bawa tanyan tulam inna ataina kasu tibak bak kaya tungku tibak bau tungku bawa baunya hanaboh inna ataina kamu doa li jabak Nabi Khidir ka pegah siat tayu doa ke long siat long unyo dari pon ke tandom sampai long keraya sampai long hanaboh ronyo tamlake sa long benaboh ronyo God nyom betingat ku God
Dikala bak watenyan tungku gejak lom inna a'taina di tengah perjalanan. Bak watenyan merempak tu ihoi lom inna a'taina. Tu tungku kalamon Tuhan. Bak watenyan dikelemon Tuhanyan. Inna a'taina ho tanik jak legata long kuyak merempak Nabi Khidir anak gurel long sakit kuyu berdoa tiat bak Nabi Khidir inna a'taina long semenjak gekuh menyo inna a'taina hanai sampai kagegelar long uronyo le urung gampon le urung gampongnya mon Tuha kagebuh nan long pakon hanai yu berdoa tiat bak long benai God kakuh berangkat inna a'taina ke di kalan Nabi Khidir tungku yang metua bawa tenyan tingat amanah gore ikun le inna a'taina nyan dro ninyo Nabi Khidir gekem Nabi Khidir gekem pakan kata polong Nabi Khidir go pegah le gurelun dro ne go pakai baju putih ne pakai serban putih berarti dro ne Nabi Khidir tingat isabah tu ketanda salam le salam imat daro Nabi Khidir rupanya betul hana tulung nyan kalan drone pasti Nabi Khidir gekem Nabi Khidir nyo kehlung Nabi Khidir puna pakat mono lon go utuskan oleh gurelun keno anu gurelun sakit puluhan wena doktor kabeh tapi hana pulih tapi amanah gurelun lon gujak bak drone guyu doa siat ke anu gurelun God ya wo laju anak gure kata ka pulih tahu ina taina golom gumu doa gu pegah ka pulih anak halun temo ile gino ne bedah don jak baru mau pulih hana payah bedah ina taina ya wo anak gure kata ka pulih bak watenyan ikul le ina taina wahai Nabi Khidir long halong wo ile dikala long watesaah long jak buno di tengah perjalanan na tantangan luar biasa baklun tantangan yang pertama dikala long rebah kenang anak batai sampai kenang duro ilo bak palun di samping palunnya na saboh kubu lam saboh kubunyan itu bit suara urang bahwa gelake tulung goknyan tengah gepoh le malaikat sampai gekun inna a'taina yu doa siat bak Nabi Khidir menan cerita le urang yang tulang kubunya nyo Nabi Khidir pegah siat bak urang yang tengah getik tanyan jih jamun urang malim jih jamun urang malim tapi jih krit ilmai hai temperno ku urang gampung jih urang malim jamun tapi jih hai temperno ke anak-anak jih dan jih jamun urang malim tapi jih hai tembi ilmai nyan kehnyan maka lake ilme yang na bakji ju lake kekah ina ataina baru ji han gepoh le malaikat nyamban yang pertama tanyo yang kamalim-malim tungku yang tahu dari daya gobedah urung Tuha tungku dia tanyang pertanyaan bak tanyo tapi ditanyo yang Tuha benar adablah benar tabut kitab tasawuf betatuh tanyang bagure be tungku abati goi bilang tok bara ina tanyang abati 1020 padup nyang nampuh le tu nyah adab truk jak balik kuno ya tanyang. Yang kedua disebut lam si inna ataina wahai Nabi Khidir dikala long lewati yang pertama buno long lewati saboh tu tiba-tiba nasi bak kaya bak watenyan jih dari pon gu pula sampai jih hanaboh iu doa bak drone wahai Nabi Khidir jih benaboh menjawab di Nabi Khidir wahai inna ataina berkata pu bahwa jih jamun orang yang berpangkat jih jamun orang yang berpangkat ingat yang berpangkat-pangkat tanyo pak kecil yang kena pangkat lam kampung tanyo tengku imum yang kena jabatan ino lam kampung ingat bena jabatan-jabatan getanyo yang kena lam kampung apabila getanyo hana tabuh bak jalan yang kagerida oleh Allah tanyo pak kecil uranyo kan pak kecil ino pak kecil daerah gop nyo pak kecil daerah ino luar biasa begah tanyo uranyo maka tungku yang metua nyo ke pak kecil balai but ne support gure-gure yang nai noi balai ni jo peng be aduh ngepeng BLT aduh ngempuk 20 pejum kau gure yang na hei rapat-rapat habis tanya wahai masyarakat jak kena mandu yang dua dia dua nak pudra ke asai kapung kabire asai banjir itu jumbe nyakan ha tajuklah tablo kitab-kitab ino balai
Watai mati tanyo hai akan baca kitab. Kai tu semana? Pegah tu watai na lembar pa kecil. Nyo tak pegah lembar hidayah. Watai truk kono ane ketanyo cikun ina taina ka hana jum ka khodi. Poin kun hana kitab. Nyo ketanyo yang kena jabatan. Tengok akan getarik oleh Allah jabatan getanyo nyan. Watai sangah ka getarik jabatan getanyo inan baru getanyo taduk tacok jaro tapuduk bak tengkora. Ya Allah, kalau seandainya berokon roh menteng long dalam jabatan, ku senang rakyat lon ku senang kaum duafa lom ku senang mak long yang katuha yang haek le gemita rezeki long jok peng sibulun sertuh ribe kahana ijo le pemerintah ku cok peng dro ku pak kecil 2 ribe suruh ku blomi sabo. Maka ke bak watenyan haimak yang mertua gokon le Nabi Khidir nyan pangkat ji lake kekah nak dengar God kana pangkat yang kelelom wahai Nabi Khidir long dikala long jak bak watenyan na saboh mon nyan sampai pegah ji kai sebut mon tuha la kampung dari pon gekuh ka hanai sampai ka tuhai hanai ku pegah tek le Nabi Khidir wahai inna a'taina jih jamun nyan bak punggung jih nama bak punggung jih nama bak punggung jih na mutiara kayu ulak mutiaranyan kayu jok kekah jih jamun urang kaya jih jamun urang kaya yang gejok harta li Allah mududak harta gejok Allah li Allah kedai tungku 10 boh tingkat tapi ada yatim yang na lam kampung watai kau di mulut ino irumo be si mano anak yatim di samping rumah hana gejo be ilehan sabah bungko sabah boh mano nyan urang nyan tungku gecap le Allah urang munafik. Maka bak watenyan ke le gedeo urang yang hana jo atayan nyoh ke gekun bak inna ataina lake kedih kekayaan yang na bakjih nyan yujuk kekah. Okey kakuh dikala bak watenyan ke ilake idin le inna ataina tungku bak Nabi Khidir gekun le Nabi Khidir sikret go pesan inna ataina nyolong pesan bak gata God putra anak gure you mukawin hana go pegah you mukawin dengan inna ataina go you mukawin sagai go pegah kaku lake idin wolah dikala wate tatruk pedih tungku kuna udayah perte gure-gure dayah tungku tengah dang ino tungku ikul le gure-gure ka pungo inna ataina pungo lain golong pulih pungo lain katruk lom yang gure-gure lain tungku anggap remeh ke inna ataina walau tinggi dia kaku inna ataina long uronyo perle merempok ngan gure lun perle merempok ngan gure lun kak walau awakah uronyo kakun kelun walau awakah uronyo kahinalun walau awakah uronyo kacacaci makilun hanapu Allah Ta'ala bersama lung uronyo kaku lung uronyo hana perle ngan awakah lung uronyo perle ngan gure lun tamanglah kenan udalam tungku merempok ngan gure. Assalamualaikum gure. Waalaikumsalam. Gohoi bunda get pegat i bunda le kacok gecok i le bunda go pegat i kakeh hijab i le ina ataina di kalangan jikul le ina ataina bak gure anak gure kapulih go pegah le Nabi Khidir tahu wate hang go dengar butoi ina ataina gure anak dro nepat gure lam kama gure nekalon watai go buka pintu rupanya anak gok nyan tungku katuduk di atas peratah buta bunuh kaglih kembali jaro ngan pincang bunuh kagot gaki bunuh yang muing mecut kagot kalagai biasa gehoi te anak ikalan tu ayah diplung ium ayah lun kapulih ayah dikalalung ayah bunuh ada sang bak mata long ayah na urang warna putih sang bak mata long ayah gepruh dari ujung kaki long sampai ujung ulung bak watenyan ke long jut long blut bak watenyan ke telinga lon sang pernah long dengar percakapan long pegah haba ngan goknyan kaku bak watenyan ke gekul le ina le gurenyan inna ataina tamang kono siat inna ataina tamangnya
tamong kaka inna ataina long halong to'oh balah ngan kata tingat ku puno pesan Nabi Khidir tapi hanaknyo anak gure kata you mekawin ber hanak ku pegah you mekawin ke inna ataina ya kaka bak watenyan ke seud gure inna ataina nyokoh uronyo anak long penikah dengan kata senang inna ataina yang kenyan peboh merempak apabila getanyo ta berkah kepada gure apabila getanyo ta takzim kepada gure putra yang akan merempak cindengo putra yang merempak yang pertama taknyo apabila getanyo ta mubruk-bruk ta megat akai dengan gure yang pertama getanyo merempak ilme buno bak wate inna ataina rebah kayo kan yan berarti ji merempak ilme yang kedua merempak pangkat yang kelima merempak harta kekayaan cini kala Nabi nak payah gak belo balenyo go pegat kamalim nak payah gak pegat kero katanya pakon kai pegat legop yang terakhir cini kala merempak rabah ro perumah tungku kot dari maka jabu bela kawawo nak dengar nak galak kada baru bela kasi mikir dayan kertakah mikir ya cini kalam perumah tungku kok merempak anak gadis merempak pakon gejuk oleh Allah tungku kok dari ya amban nak dengar maka tanyo be wowo ile sebelum maka getanyo bertakzim kepada gure maka tanyo haine yang metuah mak yang metuah beda urang yak minta ilmu ngon urang jak beut nyan ulang tunggu beda urang yak minta ilmu ngon urang jak beut urang yak minta ilmu nyan gebedah dari rumah geme kitab bak jaro leunyan gejak kena ubale wate geyule gure hang gete nyan be kapegad draw lagi nyan yak minta ilmu watai yule guret anak santri tron menduam pergi imita alasan iplung gede rot watai gele le bati kena ro kaplung ilop yu bale to yu bale ibu bot nalung ti krek nalung ibu tinu tuju mana anak glaglah nyamban bo yang kedua jakbut nyo yang tacok jakbut mak yang mertua yang jakbut luar biasa jakbut kiban bedah dari rumah me kitab apabila nata magun itu nyo magun watai ku bedah abati kejak keno ne tiak belo labang tiat pole abati pegat aje gad gure nyang kenyan nyan getanyo mendapat keberkahan daripada gure kenapa karena ada cinta kepada gure ya kan pakon karena getanyo khidmat kepada gure kiban yang khidmat tak pegadah beban daripada gure menanti mak tanyo nebut bak gure inang ne nan kalan ke tengah guru nija hai bunda tolong gede nyokon wata dawa bemwate gede nan mubruh gede hai tak bantu mendapat khidmat ya ban